Sanibonani mphakathi waseNyukhasela namaphethelo. Igama lami nguSibongile Nkonyane. Ngihleli nomfowethu Sakhile wakaNkonyane. Singumndeni wakaNkonyane la kade kungcwatshwa khona umengameli waseZayoni eNyonini izolo ngoMgqibelo. Sithanda ukuthi sisho ukuthi umfowethu lo, mina nguthumbo wakubo, umfowethu ushonele eThekwini, kodwa-ke kwafanele isidumbu sakhe gcineni size eNyukhasela ezofihlelwa khona. Kodwa-ke kuthe makuhamba kwezinto sabona siwumndeni wakhe oseduzane ukuthi thina cha, sikhishwe ngaphandle kwalolu hlelo lokuthi angcwatshwe. Sagcina-ke manje sesi-approach-wa unkosikazi wakhe okuyena ashade naye ngoba lo sisi omunye kade laphayana umasihlalisana sebehlale naye iminyaka. Wase yabona-ke usisi lo ashade naye oMaNgcobo ukuthi sekufuneka athathe ayokwenza i-court order, samsupport-a-ke ayokwenza i-court order yokumisa umngcwabo, abone ukuthi inkantolo iyamvumela yini ukuthi athathe amalungelo ukuthi akwazi ukungcwaba unkosikazi wakhe, umyeni wakhe, nangempela yamvuna-ke i-court order. Sithe mase sifika-ke lapha-ke emngcwabeni ezolo kaCibolethu sayinikeza-ke i-court order ukapteni kade khona laphayana ephethe, wangena ngaphakathi endlini wayobaseva ngama-court order okade kufanele i-respondent iseve uCibolethu, yaseva uSizakele Mazibuko, yaseva noSakhile Nkonyane. Kodwa okwenzekile-ke sihlulekile-ke thina ukuthi bese sithatha isidumbu ngaleso sikhathi ngoba bese kufanele bese siyasithatha isidumbu sihambe naso siyosingcwaba ngendlela yethu, noma ngabe thina besiplanile vele ukuthi asizukumngcwaba khona izolo. Salinda-ke lapho, salinda kwaze kwaphela i-program ngoba amaphoyisa esethi umngcwabo awusuzukuya e-Roy Point, usezovela uphindele kaCibolethu lapho azofike bese ifamily imbona khona. Nakhona-ke lapho-ke abantu bese beqala ukuhamba silindile-ke uCibolethu, sabona ukuthi ayi isikhathi seside manje. Sithe masehla sesithi ayi siyobuza manje kuCibolethu ukuthi sibanjwe yini. Ayi abakaCibolethu-ke akade berepresentwa ubaba uReverend T.K. Mkhize othe u-chairperson wakaCibolethu. Washo wathi ayi mina sengicela ukukhuluma iqiniso, lela bhokisi li-empty, uNkonyane usangcwatsha. Sabuza-ke ukuthi ungcwatshwe kuphi, ungcwatshwe nini, sangayitholi impendulo. Wathi-ke ningeza nani nizolibona, sathi cha sicela ukuyolibonela kaCibolethu. Bese siyadrayiva-ke sahamba-ke nefamily namaphoyisa siphelezela i-convoy yonke. Safika-ke kaCibolethu siwumndeni, basivulela-ke sabona-ke phakathi ebhokisini bekukhona iy'tini ezimbili, ama-blockstein amabili agrey ekhanda namabili ey'nyaweni. Kwase kuphoswa nje lezi zinto lobukhafukhafu obumhlophe okuye kuvalwe ngalo isidumbu. Ubhuti-ke ubengekho-ke phakathi ebhokisini-ke. Kumanje asimazi ukuphi, sase siyovula-ke icala-ke lokuthi silahlekelwe isidumbu. Siyaxolisa-ke mhlampe nika ubhuti ukuthi okwenzakalile esontweni. Ungena nje kusesemagameni okuningi usekushilo ngenxa yesikhathi. Siyaxolisa ngempela mphakathi wase-South Africa nase-Newcastle as a whole enikubonile. Cha besingaqondile, bekungasiyo uhlelo lethu. Siphoqwe abantu ebebakufanele bakuvimbe ukuthi kungenzeki ingalo yomthetho kanye nabasemakhazeni uqobo lethu. Ngoba kuze kwadingeka ukuthi ngoba isidumbu singasitholi kanti incwadi evimbayo evumayo ukuthi sithathe isidumbu bese beyitholile. Kuze kwaphoqeleka ukuthi sithinte ummeli ukuthi wemmeli naku isidumbu asisitholi. Kwamangala ummeli ukuthi nisaselapho kanti namanje kuleyo nkonzo ngoba nidingeki lapho kuleyo nkonzo. Bekufanele nje nina nifake incwadi phuma isidumbu sibuyele emakhazeni nijike nibuyele ekhaya. Sathi thina sisasela. Wathi ummeli ngenani ngenkani-ke manje nihambe nifike nithathe isidumbu niphume sami. Yiloko-ke sikwenzile thina njengabakwaNkonyane abawumndeni. Bamangala-ke abantu ngoba babona into abangayazi. Leya nto beyingeke yenzeke ukuba umphathi wamaphoyisa lawa bekhona wenza umsebenzi wakhe ngendlela. NoCibolethu ukube naye uwenze umsebenzi wakhe ngendlela enobulungiswa ngabe ayenzekanga leya nto yenzeka izolo. So ngoba bekukhona-ke lobugirigiri bokuthi khona into efihlwayo, kugcine-ke sekwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo. Siyabonga mphakathi.